Bamporiki Eduard waruzwi cyane muri politike y'u Rwanda. Ni muntu ki? Menya ubuzima bwe, yavukiye he, yize hehe, ese inzira y'ubuzima bwe kugera abaye umuyobozi ukomeye ni iyi. Ibi byose nibyo gukubwira mu kiganiro naguteguriye. Njye wagitewe ngiye kukikugezaho. Nitwa MC Robert. Bamporiki Eduard azwi cyane muri politike y'u Rwanda, akaba umukinnyi w'amafilimi n'amakinamico ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo n'ibisigo bitandukanye. Uyu mugabo azwi cyane mu kinamico urunana, ahakina yitwa Tadeyo cyangwa se Kideyo. Aha kandi muri iyi kinamico akaba na papa wa Budensiya na Sorina, inshuti ya Bushombi na Stefano Binyarurembo. Bamporiki Eduard yavuze tariki 24 Ukuboza 1983, avukira Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Ari naho yaje kwiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Yakuze akunda cyane kwandika imivugo, aho yagendaga yitabira amarushanwa atandukanye mu bigo by'amashuri. Afite imyaka 11 gusa y'amavuko, yakoze umuvugo witwa Iyo badatsembwa tuba dutwenga, ari nawo watumye amenyekana nk'umusizi akiri umwana. Nyuma amaze kuba umusore, yagiye abona umwanya wo kuvuga imivugo mu birori bitandukanye byo ku rwego rw'igihugu, nko ku munsi mukuru w'intwari n'indi minsi mikuru itandukanye. Yanditse ibitabo bitandukanye birimo icyitwa Umusabyi w'umunyu n'ibindi bitandukanye. Bamporiki w'imyaka 39 muri 2003, ubwo yari afite imyaka 20 gusa, yatangiye kumvikana mu ikinamico runana. Ibintu byamugize icyamamare nk'umunyempano udasanzwe mu gukina filimi. Mu bindi bijyanye n'ubuhanzi, Bamporiki Eduard yakunze kugaragaza mu mafilimi atandukanye ndetse ahabwa ibikombe n'ibihembo bitandukanye muri sinema, haba muzo yagiye akina z'abandi ndetse no muzo yagiye yandika akanazikinamo. Muri filimi yagaragayemo harimo yitwa Munyurangabo y'umugabo witwa Isaac Chung ukomoka muri Amerika, iyitwa Rwanda Take 2 ya Pia nawe ukomoka muri Amerika, Kinyarwanda ya Ismail afatanyije na Eric Brown, n'iyitwa Imitoma ya Kwezi John. Mu mafilimi yanditse ku giti cye akanayakinamo harimo yitwa Ukuri Kurihe ndetse niyo bita Long Coat, ikoti rirerire, hamwe n'izo yagiye akinamo z'abandi. Akaba yaragiye atumirwa mu maserukiramuco y'amafilimi atandukanye mu bihugu bitandukanye i Burayi ndetse no muri Amerika. Mu mwaka wa 2006 yitabira iserukiramuco ry'amafilimi rya kandi mu gihugu cy'Ubufaransa ryahererewemo ibihembo cy'umwanditsi mwiza. 2010 yitabira iserukiramuco Rotterdam mu Buholandi. 2011 yitabira iserukiramuco muri Turukiya ryitwa Crime and Punishment. Mu mwaka wa 2011 kandi yitabiriye iri serukiramuco muri Heartland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bijyanye n'ibihembo, 2008 yabonye igihembo yakuye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarahembewe kwandika filimi nziza Best Script ubwo yandikaga filimi Long Coat. Iyi ikaba ari filimi yagaragayemo abahanzi b'Abanyarwanda nka Miss Chanel, Mani Martin n'umukinnyi Jimmy Gatete. Muri 2011 kandi yabonye igihembo cy'umukinnyi mwiza Best Actor mu iserukiramuco rya Heartland. Bamporiki muri politike niho tugiye kugana inzira ye aho yayikomereje. 2013 Bamporiki yatoreye kujya mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite agariye ishyaka FPR Inkotanyi. Yaje kuva muri uyu mwanya agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Umwanya yagiyeho 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorerwa manda ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Bamporiki yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku itariki y'Ugushyingo 2019. N'umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakunzwe n'abantu b'ingeri zose kubera kwica bugufi n'uburyo yatambutsagamo ubutumwa mu mvugo yagisize cyane ko ari n'umuhanzi, nkuko nagiye mbikubwira haruguru. Amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere, bityo ibi ngibi nabyo byatumaga akundwa cyane. Yatanze ubuhamya bw'ubwo yashoye ibiceri 300, none akaba ageze kuri miliyari 1. 2010 Bamporiki yawe igihembo nk'ikigo cyitwa Imbuto Foundation cy'umufasha wa Perezida Repubulika Paul Kagame yabwura urubyiruko rw'indashyikirwa mu Rwanda kubera ibikorwa bye by'ubuhanzi na sinema. Mu buzima busanzwe, Bamporiki ni umugabo wubatse, akaba yarambikanye impeta y'urudashira na Uwingabire Claudine tariki 18 Ukuboza 2010. Ngayo nguko aya namwe mu mateka y'uyu mugabo Bamporiki Eduard
wamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda, muri sinema ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko agaragara mu bijyanye n'inganzo y'ubusizi, aho yasigaga benshi bakamukunda n'ikinyarwanda kiwe kimeze neza. Ngayo nguko, reka ngushimire, ukomeze ugira ibihe byiza, ndabakunda cyane kandi nifuza yuko mukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Imana ibarinde.